super moonrise during perigee and sun perihelion. Kovelin ni anay lai ber hun lai le thlai le nay lai ber thagialin em chhuak lai moonrise kan lo thlir hau dawn ani 2 minute moonrise thế tuna hian tlai dar li le minute som li pariat PM Indian Standard Time ani voi ni January ni thum sang ni som ni paruk ani moonrise in aizola thachhuak lai kan thlir dawn ani kum khat chunga kovelin ni sun anei hun lai ber perihelion an ti hun lai ani zan in hi full moon zan ni bok ani chuba ka zan in hi tha moon in kan chena le anei lai ber ani boka chu perigee hun lai an tia perigee dik tak chu January ni khat kum thar ni kha ania ma se zan ina full moon tur hi perigee hun lai hian a hawm ve thoni thaki ni dang ain za sopali in alang mai jong dona ni dang ain za som thumin ai ang jong don bokani chuan moonrise thachhuak hi kol kila tang aron lan de tir atanga chuak in vek in kar hun chung ve minute ni vel ania chu loin 2 minute moonrise kan ti ve mai ni lai dar li le minute som li pariata khan aron lang data chon lai dar li le minute som nga chon chuak kim vek man ani chu ba kha zalina thakial tur hi super moon anti pani A few minutes later, a few minutes later, a few minutes later. tuna chuan tha chu sang ta le maya em boka abula hian arselian tak alang vu bok ani amoi em ani kan video te lo thlir sakben kan lom hle ni kan channel hi lo subscribe sakve ula la subscribe lo te khan chuna theyang angin min lo share dar sakve don nia kan lome